hambani ke bantu bami ke nkosi yami. Igram Raiders. Awuyeleni ngaphesheya. Ya, bese nibuya nana. Ime okone. Awusina phezulu. Igram Raiders nivelani manje enyanisa kabi nina banqwele njobeni sibona ke sihlangene namhla kungilesine kungasiyisande nididekile nani ukuthi umfundisi unibita ngaliphi hayi angijoli nani ke banqwele ukuthi mhlambe khona nginibitele kuno lalelani namhla sonke siyathi ke ukuthi bafana fule iyadlala ngokuthi iWorld Cup igame yabo yokuqala ngibone kukuhle ukuthi asibakhulekise ngoba lile manje nayo libandla kuze ukuthi bakhoneke kudlala kahle siyathi ke ukuthi kokuqala ke lokhu ke siya ku World Cup ke singanama fans ngobe mashangana lawo maZimbabwe maputo konke lokho nalo mabrandana lokho manami phaka kuMasuthu lawo sibaqoshile angeke baze basisupport sisothwana ufuna sihlangane ke uKaizer Chiefs Pirates isiwelele konke sihlangane sibambaneni ke sisupporte naye bafana singa expect too much ke but expect mhlambe lapha quarter final angithi ngiyangicela ke bazwana ukuthi sihlaleni phansi ke amen bese siyakhuleka ke sikhuleka ngemandla yeah nithi amen man amen ngiyacela ke bazalwane ukuthi before nenza into entokuhlangana nicelele bafana benu bo Edwin Apostoli nabo Tito Msangwangwanya ukuthi bawine hey Oswin Apollos hayi lento lokhuluma yonke ngicela ke ukuthi niqale nilalele mina ukuthi ndini siyafelela mina ndoba ningibona ngakagcoki nema uniform yamankonzo yenu nihluhlukile bazalwane niphumile emabandlenini yesathalezimo fire bathi ngihlubukile kanti ukuthiwani kwente njani nize ukuzolanda imethileli yami yonke eniyisebenzisile kwakha ibandla ngicela 6 yami emathayela ngicela 2480 bese ngicela na 2 ma-dream course yami eniyifakile kufoundation i-dream course kumbe i-dream course wena yonleyo yabuya manje bengeke ushintshe ukuthi hami siqale sidlulise na inkonzo yemthandazo ngoba ibalulekile before sikunikeza imvuto yakho nakhona bowunikela mu nikela amathemba imali yami engadodlanyeni nifuna nema-fisherman plugs nakhe ngayona yabona lento yakho yokukhotha indunu leyo ukuthi yakuhlanyisa sokunikeza njani netini jakhe nganto lapha phansi ngicela kanjani mina khumulani phela khumulani nifuna nemasikhokho nondisha yami nibeke lapha futhi wona mthole zabe nikudengela ibhiya wona nifuna imali yami nikudengela ngizokhahlela mina osabona baba mina isim card yengane mina naboswa mina naboswa mina fana abantu biza ngama 23 sicala ngama 26 sirepa ima 29 nema 32 waniba fana ndoqala khona nirapha yonke umuntu nophuma kugcineni badliwa ke bafana bafana ngosi nifuna amandama nifuna ama fisherman plugs nifuna nebishangani bami lenikele ngabo ngosi nifuna ubushangani bami